no thetshelesa mafhungo kha Belrand News one vha tshi khou ḓivhalelwa nga Ropuwa Tshikovhele. Vhunzhi ha vhabebi vununi ḽa Gauteng vha khou ṱahisa dzimbilaelo dza zwikwamaho zwine vhana vhavho vha khou tambudziwa zwikoloni. Naho zwo ralo dzimbalombalo dzo sumbedza uri vhunzhi ha vhana vhane vha khou tambudziwa vha kundelwa u vhiga kha vhabebi kana hone u vhudza vhathu vho fanelaho. Fhedziha vha muhasho wa pfunzo vununi ḽa Gauteng hupfi vho ṱavhanya vha zwi wanulusa zwa uri vhunzhi ha vhana vha tshi khou tambudziwa tshivhindini tsha zwikolo zwine zwa wanala ḓoroboni ya Johannesburg na ngei Tshwane kha ḽa Pitori. Zwo ralo MEC wa muhasho wa pfunzo afho vunḓuni Vho Matome Tshilwane vho fhedza vho fara fulo ḽine ḽa vha ḽa School Safety Campaign he ḽa vha ḽo pika kha u lwa na zwiro izwo. Muambeli wa muhasho wa pfunzo vhane vha vho Steve Mabona ndi vhane vho amba zwi tevhelaho. We are basically affected in all the regions. In Gauteng we have 5 regions. That's why we started in Johannesburg, because that's where we are prevalent. And Tshwane area is where in Ekurhuleni, Tsakani, there's a lot of disruptions and there's a lot of suicide cases which emanate sometimes from bullying. So that's why we are saying if potential bully is identified at the school level, we intervene because we have stakeholders, the social development, the correctional services on board. We do what we call prison tours, take them to the prison, get motivation there, because there are people who can motivate in prison. Ri bvela phanḓa na mafhungo nga lavhelesa ḽine ḽa ri kha tsedzuluso ntswa yo gandiswaho kha dzhenala ya Solid Earth, tshigwada tsha vhorasaintsi tsha dzitshaka tsho wana uri fhasi ha lwanzhe hu khou paḓuwa vhukati ha shango ḽa Turkey na ngei Iran. U ya nga ha vhasedzulusi, maitele a u paḓuwa a nga vha tshi khou vhangwa nga tshileme tsha thavha dza Zagros dzine dza wanala kha dzingu ḽa Kurdistan kha ḽa Iran. Vhasedzulusi vha ri hu na vhushaka vhukati ha khemistri ya lurofhe lwa thavhandubi ya Mauna Loa na thavhandubi ya Kilayo ngei kha ḽa Hawaii. Thavhandubi ya Mauna Loa ndi yone khulwanesa ḽifhasini nahone yo thuthuba nga ṅwaha wa 2022 yo vha yo dzika lwa miṅwaha ya 30. Vhasedzulusi vho shumisa rekhodo ya khemistri ya lurofhe i ṱoḓaho u hovhelela miṅwaha ya maḓana 2. Tsedzuluso iyo ndi ine ya khou pfi yo gandiswa kha dzhenala ya Petrology. A khou guma ngorali mafhungo kha Belrand News. Maṅwe mafhungo ndi ane nda ḓo vhela one tshifhingani tshiḓaho. Ndaa.